The ICFA University Meghalaya Admission Open 2024. The university offers program courses in the schools of management, humanities, social sciences, and science and technologies for both undergraduate and postgraduate programs, UG and PG programs. Full-time campus programs offered under the undergraduate programs are BBA, BCA, BCom, BTTM, BA, Economics, Political Science, English and Education. For PG programs are MBA, MCom, MTTM, MCA, MA, Political Science, English and Education, MA Khasi, MSW and MA Music. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong Campus, Powerville near Shillong Law College, Dhangati, Meghalaya. Phone number 0364 222 0057 94851 58603 700 505 7728 8794 250646. The Meghalaya Traders Fresh Vegetables and Ginger Association, the MITF-VGA, met with Dr. Maisel Ampreen Lyngdoh, the Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of Meghalaya, on the 22nd of July 2024 to discuss the challenges faced by farmers. A key issue highlighted was the toll fee collected at the Umlingway Bridge from vehicles transporting vegetables. Speaking to the Media Association President, Bristar Mautho stated that the Rs 1,000 toll fee is causing significant financial strain on the farmers. He also mentioned that the Minister has promised to address the issue and will soon convene a meeting with all stakeholders. Ba insalum transport department agriculture marketing DIG insalum agni kniat sgi bat adin kata salum biang bat ini kata nak liang jungi ingin show up ya kata bat ikremen ba ke ikren kelong ke basiso again kenang ba ke kecing siap pendik nam ta kinok hi kembolong ta kimarap kita benjat pun Andre cibun ba cing siap pendik kita kata panggil cekren nak por siap por kenik benta re hadu menta ka cingkren kaya cingkren re ka kam ka lagi ya ke siap pendik re ta kata ba nuan tendung taksi bari men ba ke kelong ke ba siso tentang dak belum si ja dak ba palat ya kata tentang kiri baru cekapan ja tu mesti gi hafal ka ai no si Jadi berkarusit kemana? Mana belum ni kini? Mana belum? Tapi cina tu bosong kata ini. Hai ba kami ka jaka link kata kata kisah time link stay, makanya ka klik tasi kata sera kata. The association's working president, Henry Dakhar, added that drivers transporting vegetables often face harassment or physical assault for non-payment of the toll fee at way bridges. To hak cingsia yang nika cingya lum dia yang nika lum cina yang nika kali kijur nak kapor sekor mendai syuk untuk pemerintah. Nomor dua teng yudroibar hadu mungkin daya syuk orang teng perhati lada utam tang sis 4 kilo jur kila isim siah cara siang. Lalu nak usu yaitu bet bet berbit berstep kila usu yaitu bet nak kali kijur. Nak kapor sekor kila komplain buat kulit hadu ihek sulka berdipet dengan negara kariang lu kila komplain lain. Kam saya surat nama kini syubu kapur nak keluar nak kot nak ikan ayam beri kai jual ke bami nak ni jelang. Tempat tengah tempat bet ikan nak kalian bersuka bukan simkiai ikan kam nama kam dei dengan nomor ba kam tam ka suluk sunupur bila kalau untuk ngimjulap iyo pura. Nak kapur menang kapur bet. Ha tengah ha blok lagi sapun alai kita nak bang kapur. Mulai dalam akatakit ada lagi akatakit lakoi akatakit ki shek asalan ki ombah overload tek ki ombah highload ki peniak kain kali di kenta-kenta ladang ni keren ni nak kalian pinong yalam ru ki tusim re pun ni hai kata te nakana ngim juyo bani keren bagi tusim ka pun marsun ombah la phone nak kalian sian ki tuyera ka phone kamut ki superngem ki susyo itu iba te nak bo spor ka jam ta te
kan sadon ber kapuan nakal yang juga sekian nilai isyong ka jalan meeting tinggal isim ka rai pada long ada Kile kita kebuat tinggi masih mengimpan di kersiano nakil taliang juga senghalang bagi nyerap lang khatam lada kata hiu nong hiu kemudian kata hiu nong rap merba berkat hitam bagi bat kai itu kata kemudian ngimlap yo sudah plus keblok hangti snapur kemudian kali cakap bukan poin atau macam step na poin nak lagi kemudian tujuh lalu nahi